لقد خشیت علی نفسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو کہ منا وتی جندے بابتا پریشانی یا گفتا منا غم یا گفتا کہ گوما چی بھی چی حالت میں نظر آ منا نقص مرض جانی یا فکری و عقلی و دماغی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ناخوزہ تھی، دانائیں، عاقلیں، ہوشیاریں، عالمیں، فاضلیں، بنام ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ. ویش نیوز کی نشریہ 2008 سے جاری ہیں، جن کا بنیادی مقصد بلوچ ثقافت، ادب اور زبان کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور دیگر ملکوں میں سماجی اور سیاسی مسائل کو قومی اور علاقائی سطح پر اجاگر کرنا ہے. قصور بابا بلے شاہ کی دھرتی عالمی سطح پر قدیم تاریخ کی حامل ہے. مجھے بابا بلے شاہ کا obviously کنیکشن تو سب کو ہے. چمن کی دا منشیات و حدی افراد دا بالی او دا غد علاج دا پارا چیونوی جدید سیتر جوڑیږي چې هغه مکمل کېدو باندې به په علاقه کې د صحت او د سماجي بحالي لپاره یې هم سہولت ثابت شي. کیونکہ دنیا بلوچ کلچر ڈے ہمک سال 2 مارچ برجم دارک بھی تحاسی روچ تیاری جوش و جذبہ وانگو کنک بھی ملک جے بن علاقن وانگے جعفر آباد جے سرزمین تے بھی آج سندھی کلچرل ڈے منائے پہ ونے. امریکا و ایران جنگ راوڑتی کرے، خطہٹی مہنگائی نہ رہ کرے، لہرے سنے تو انہوں کرے. بجٹ میں صوبے کے مسائل اور معاشی مشکلات کو نظر انداز کیا گیا ہے. حال ملازمین اتحاد گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام اپنے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی گئی. ڈھاک سے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے. یک مہینہ دیش اسا گزر باوجود ایک بابات شہرہ میں آپ مدن بحران آئے ڈنڈے پڑے نے، پستول انہوں نے ہاتھ دے وچ نے، انہاں سامان سمون ساڈا چک کے باہر ماریا، نالے سانوں ماریا، نالے دھمکیاں دتیاں. وزیر بلوچستان میر سرفراز بھٹیا سے دوئندستان سمازوب باہمت نو دربر علم رکھی اللہ چیف منسٹر سیکرٹریٹا گندونین کو تک اوادی باندہ تا ڈاکٹر جور بوگے وارشتہ شان کو تک سر وزیر رفیع اللہ دل بردی کو تک وازم سارے تک وگشتہ کے شیوانہ گزانے کے دوستی ہر چو درج حکومت بلوچستان سے اس کا میر سرفراز بھٹیا کو تک کہ حکومت رفیع اللہ علاج جو گہتر مستقبل ہاتھا ہر ممکن تعاونی کرنے دیتے آئی گوشت کہ رفیع اللہ وڑیں باہمت ورنہ بلوچستان رجنائی باندہ تک اس یہ حمد و عزم ملک ورناہنی حاطرہ یک مثالیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ربال کارا گوشت کہ BISP پاکستانی درست مصر ملکی سماجی تحفظ پروگرام انچو ملکیوں میں استعمالی سزا ہے یک صوبندی شفاف ماڈل پیما تسلیم کرنے بھی تھی. ربال کارا دا بعض عناصر ذاتی سیاسی مفادات واسطہ پروگرام میں ساکھت آوانے کے کوشش کرنگاہن آیت رندیہ ایڈنا ربال کارا گوشن کہ BISP آگے بنیاد بہتام سیاسی پوائنٹ سکورنگ دینے نشانک بودگانی خلاف پیکا ایکٹ تحت قانونی کاروائی اختیار ہے. آیا سیاسی و سماجی حلقہ و میڈیا اپیل کو تک کہ پروگرام سیاسی مقاصد واسطہ استعمال کرنے کا خیال کرنے بھی تاکہ مستحقی ظالبور قولا یہ باعثتی انداز ہے پائدمند بھی. بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ ٹریفک مینجمنٹ ترقیاتی منصوبہ اور محلو کے آثار تنگوسیادی داروں کے اہمی حکام جاری کرنے بودگان چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس محمد کامران خان ملا خیل اور جسٹس
मोहम्मद नजमुद्दीन महगल 2 बार की बेंच की शिदा हवालन आनी दरख्वास्त देगे वहदी रेलवे स्टेशन चौक के सराहत से ट्रैफिक मॉडल बर्जा कनक और यू टर्न गे शर्तर कनगे हिदायत दाता वहदी के नो के यू टर्न ड्यूट कनगे तजवीज रद्द को तक आमद के सर जगून डूडे सर्द में तजावजात गैर कानूनी पार्किंग और आर्जी स्टॉल सुद खत्म करेंगे ड्रेनेज निजाम तहफ़्फ़ुज़ यकीन करेंगे मलबा 2 ड्यू का निराफत रोंदे कार्रवाई करनी जाता है अदालत से सिटी मंसूबा दगता नो की इंदगानी बे इजाज़त का डंडा तक नो की इंदगानी बे इजाज़त कंजन के सराजा शाइन दशान को तक वाव की वादा पिसरी की मंजूरी अल्लमी को तक वादी के स्मंगली रोड अपग्रेडेशन कोयला फाटक रेलवे क्रॉसिंग मंसूबानी से 30 कार का नगर कड्डी जाता बल्किस्तान हाई कोर्ट ट्रैफिक पुलिस से की मिशना जिद सर्जम करने के हाथरा और हेड नानी तहफ़्फ़ुज़ यकीन तक सरियाब सर्विस रोड दरगता जामा रिपोर्ट तलब करेंगे और सर्च में मुताल्लिक़ा इदारा अदालती अहकामात सराजूर अदालती अहकामात सराजूर तो अमद दरामद यकीनी जोड़ करने करनी जाता है मामले सर वज़ीर बलूचिस्तान शाहिद रिंदा की इच्छा बेगुनाह मजदूरानी कोश करने वाक़या मज़म्मत कराना ये इंसान महसूस बुज़दिलाना कार्रवाई गुश्त आई वशगन के मासूम शहरियाने शाना जोड़ करने ना सिर्फ बलूचिस्तान अमन तरक्की व खुशहाली दुश्मनी शाहिद रिंदा वश के हुकूमत बलूचिस्तान शदाए कौले कमा हवारन तो सरकारी जरिए महल के हौसला हलास करने हर जहद नाकाम करने भी आई वती बदा जोर दाता कि दुश्मन अनासर खिलाफ कार्रवाई सरजमी जोरों को बरजदार रोजगार महकमा सेहत कारगरानी कमेटी ने गर्भवती पसंद भर्तियों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस दीमानी कैंपेन भी आई तक के नो के भर्ती बुत के मर्दों बकर इंटरव्यू सेलेक्ट बुत चरीशी सौबा माए सीनियर मुलाजमानी दी असरमन बुत अगमा लुचमन नगना बुत बड़मा आमिद के साथ हम रवें दिलगुश करें खुशदारा चमुतज़ा बलूच रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर के सामने महकमा सेहत के मुलाजमीन ने जिला खुशदार में नए भर्तियों के खिलाफ एहतियाजी कैंप लगाया। कैंप में मौजूद मुलाजमीन का कहना है कि मुलाजमीन की हक तलफी हुई है। नए भर्ती होने वाले ऐसे भी मुलाजमीन हैं जिनको टेक्निकल पोस्टों पर नॉन टेक्निकल और बगैर तजुर्बे वाले अफराद को भर्ती किया गया है। हेल्थ कमेटी जिला खुशदार की जानिब से हमारे प्रमोशन पोस्टों पर गैर कानूनी भर्तियाँ की गई है। हमारी लावाकिन कोटा है उस पर भी उन्होंने गैर कानूनी भर्तियाँ की गई है। खासतौर पर हमारे प्रमोशन पोस्टों पे हमारे डीजी साहब का आर्डर भी है। तकरीबन हमारे 14 कैटेगरीज हैं। डीजी साहब ने बराह रास्त नोटिफिकेशन जारी किया है कि इन पोस्टों पर आप लोग इंटरव्यू कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं। तो डीजी साहब के आर्डर के बावजूद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रिक्रूटमेंट कमेटी ने डायरेक्ट इन पोस्टों पर भर्तियाँ की हैं। तो हमारा मुतालबा है कि जितने उन्होंने भर्तियाँ की हैं ये फौरन कैंसिल कर रहे। इनका सबसे बड़ा ये मसला है कि हमारे डायलिसिस की पोस्टें हैं, इंतहाई हसास हमारा डिपार्टमेंट है डायलिसिस, उन पे उन्होंने बगैर डिप्लोमा बगैर तजुर्बा के उन्होंने अपॉइंट किए। इस तरह के बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया है वहाँ पे उन्होंने पोस्टिंग की है। हमारा सबसे पहले मसला ये है कि हमारे प्रमोशन पोस्टों पर अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि सर नाइंसाफी है। जिसने भी किया है रिक्रूटमेंट कमेटी तो बिल्कुल गलत किया है। हमारा सीनियर कलर का बड़ा मसला है जो पूरे पाकिस्तान में इसका कभी भी डायरेक्ट आर्डर नहीं होता। ये प्रमोशन की पोस्टें हैं। दूसरा हमारा कुछ और पोस्टें भी हैं जूनियर कलर है, ये हमारा 20% जिन कोटा है 20% का। तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि लवाकिन का कोटा, जो लवाकिन का कोटा है, लवाकिन हमारे 28 बंद हैं जिसका हमने यहाँ से केस भेजा है सेक्रेटरी साहब के पास, सेक्रेटरी हेल्थ साहब के पास। तो उनके पोस्ट को भी मुतल्लिका कमेटी ने पुर किया है, इनको भी इनके लिए भी नहीं छोड़ा है। हमारा मुतालबा यही है कि लवाकिन के कोटे पर और जो प्रमोशन के कोटे हैं इसी पर फौरी तौर पर इनको खत्म करके मुअत्तल करके हमारे प्रमोशन कोटा बहाल किया जाए। लवाकिन के कल छोटे छोटे बच्चे आए थे इधर ही कैंप में बैठे, अभी भी बैठे हैं सारे, उनको मिलना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। मुलाजमीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि कमेटी तश्कील दी जाए जो इंक्वायरी करे। अगर हमारे जायज मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए तो हम अदालत का रुख करेंगे। रिपोर्ट मुर्तजा बलोच, वश न्यूज। कराता खालिकाबाद बाजार एक हफ्ते पर पचकन बुतक तरीश पद बाजार तजारती कार पदारिंदा बुतक सूबाई वजीर दाखिला मीर्जा लांगो जिले इंतजामिया गुगा पुत्रान को तक बाजार बहाली और अमन जावर हाल 4 टपासी को तक आइए जिले इंतजामिया सुख मौसम इंगाम की जनिसरा रखशूनी दाता को सिक्योरिटी और दिगा इंतजाम आ रही सर नजदीकी निगरानी सर जोर दाता खालिकाबाद बाजार पदा पचकन के सर दंगी महलूक का इत्मीनान शादानी दर्शान को तक कसूरा मुस्तफाबाद सर वजीर पंजाब पे कड़निया सरकारी जमीन बाजार वास्ता ग्रैंड ऑपरेशन करने तक इवाहदाबाद नाजायज ढांचा पोषक बुतन असिस्टेंट कमिश्नर कसूर निगरानिया म्यूनसिपल कमेटी रेवेन्यू स्टाफ पैराफोर्स निगरानी मशीनरी कार्रवाई को तक सरकारी जमीन दुकान गैस सुदेगा ढांचा खत्म कर दिल्ली इंतजामिया ऑपरेशन मालूम सरकारी जहां नाजायज कब्जा से महफूज करेंगे वधी के गैर कानूनी कब्जा इलाका कार्रवाई बढ़ा करेंगे।
کراچی ٹھٹا قومی شاہراہ سراسم نالے چاہت یا یہ پولیس منشیاتا چالا ڈتنی دیگوی گاڑی گیری کنک بوتگن کہ گاڑی بیکاو بوتگ وکورتا کب تک چلیشی توبوا یک پولیس اہلکاری بیران بوت ویلے حال دس پت پولیس مسنے کچے کو مکی میں ویجہ رستا گنشونے گوشگن کے غلطی بوتگیں بیگو گاڑی منشیاتا چالا ڈتک بوت ہم آگے انگدہ کورتا ہم موجود ہیں جبکہ ثبوت جم کنک بوتگن ویلا پدم کے تحت سیکیورٹی ترون کنک بوتگ دتائیں پہلوان چپت پول پر جا کنک بوتگ سانگرہ شہداد پور نزدیک رگارتا 25 سالہ ورنائے تیر جتگین لاشی دسکپ حال دادم صاحب خان نظام آڑیا بکار علی پن ہوئے لاش ڈگارہ چرسک و سیول اسپتال شہداد پور سرکنک بوتک کول مردمانی کو سیوں کے ورنہ ڈگارہ سرکار کنک بوتک کہ تیری لگے سبب بیان بوتک جبکہ دم کے مردم ہوت کشوی شکن پولیس لاش تحویل سوتک پٹ پول جاری ہوتک ویلے اصل سبب پولیس پٹ پول بدکانک محکمہ موسمیات بلوچستان باسم ضلع موسم گرم و خشک بھی جبکہ وسطی و جنوبی ضلع ترندی گرم گمان زو موسیٰ خیل بار خان خوزداروں کا شبراتی زنگوا تو لحقین جہاں ہورے گمان صوبہ اگیش پرگیش درجہ حرارت تربتا چلو اب سبیہ چلو شش نوکندیہ چلو سہ جبکہ کوئٹہ سیو شش کراتا سیو 2 زیادہ 28 تو بادرہ سیو 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کنک بوتک سانگل کروکم ایکسپریس چاہیے کپ کے وحدہ ٹرین چیرا کا پد ورنہ بیران بوتک وسیلے کے گوشگین کے بیران بوتک کے مردم کراچی مزدوری بوتک سانگل کروکم ایکسپریس چاہیے کپ کے وحدہ ٹرین چیرا کا پد ورنہ بیران بوتک وسیلے کے گوشگین کے بیران بوتک کے مردم کراچی مزدوری بوتک جی ساگردین تفصیلات سے آگاہ کیجیے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ افسوسناک حادثہ کنڈو آدم ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا جہاں کراچی سے لاہور جانے والی کراکرم ایکسپریس سے اترنے کے دوران 19 سالہ نوجوان ٹرین کی زد میں آ کر جان باز ہو گیا. اطلاعات کے مطابق دلور موری کا رہائشی عقیل احمد ولد بخشو ماچی کنڈو آدم ریلوے اسٹیشن کے قریب چلتی ہوئی ٹرین سے اترنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ٹرین کے نیچے آ گئے جبکہ لاش تلکا اسپتال کنڈو آدم منتقل کیا گیا. ضروری کارروائی کے بعد غرفہ کے حوالے کر دیا گیا. جو نوجوان تھا اس کا ایک بچہ بھی تھا اور لاش گھر پہنچنے سے سوگ کا سما ہے. جی بہت بہت شکریہ. ناصر آباد شش مردم میں لاش دستیاب. سرا گیس لیکیج سبب تراکی بوتن اسی سبب یک مرد بھی ٹپیک بوتن جبکہ کمرے ہستے سامان سوتک کو بن بوتن. چیف فائر آفیسر ردا ٹپی کی مرد مازت نادر جا حسر کنک بوتن جبکہ فائر بریگیڈ عملے آباد سرا کاروائی کنانا آس توسین تک. جینڈر آن ایکوالنس چیئر دستیا کراچی پریس کلب ڈنہ خواجہ سرا کمیونٹی ملکہ گیش بو کی گرانیاری درگاہ خواجہ سرا برادری سماجی کارنٹ اور انسانی حقوق کے نمائندگان ساڑی بوتن دلگوش کرنے رپورٹر. کراچی ایسر وزیر سندھ سید مراد شاہ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر ایلیسنس بلیک برڈ نامو گنتدن کو تک گندرندہ سرمایہ کاری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس نتیجہ سفارشات سرا عمل درآمد کرنے ادیم تلیگام کی جانی سرا کپوتران کرنے بوتک. گندرندہ ڈپٹی آف مشن ٹامبرٹ سر وزیر سندھ سیکریٹری آصف جمیل ہم ہوار بوتن. گندرندہ سندھ تا سرمایہ کاری دیموی واسطہ نوک کے سرمایہ کار وطی نیمگا راضی کرنے بوتن. راضی کرنے کے واسطہ عملی گامی جانی سرا غور کرنے بوتن. سر وزیر سندھ سرمایہ کارنا ہرچ وڑے کومک حکومتی عزم آئی انفراسٹرکچر توانائی انفارمیشن ٹیکنالوجی کشت کے شاری سرمایہ کاری عظمتانی شعبہ انتہا برطانوی کاروباری داران کو کومک کارگیش کرنے کے سرا زور دائی بوتن. نواب شاہ سندھ پبلک سروسز کمیشنر مبینہ بے ضابطگی رشوت ستانی اور میرٹ پامالی خلاف نواب شاہ جتا ڈیزائن دبگا پڑھنا ہو سول سوسائٹی کارندہ حاضر شانی روان کی کشتک دلگوش کرنے رپورٹر. سندھ پبلک سروس کمیشن میں مبینہ بے ضابطگیوں
رشوت اور میرٹ کے پائمری کے خلاف نواب شاہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں اور سول سوسائٹی کے کارکنوں نے احتجاجی ریلی نکالی. ریلی کا آغاز HM خواجہ لائبریری سے کیا گیا جو مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے نواب شاہ پریس کلب پہنچے. مظاہرین نے وچ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا CSS میں کوالیفائی کرتے ہیں وہ CC میں کیسے رہتے ہیں. ہیم چند جو CSS کے تھرو ASP بنائے وہ CC میں ایک پیپر پہ چند مارکس سے رہ جاتا ہے. ایسا کہ CC کی جو 24 کی رزلٹ ہے اس کو نل وائڈ کیا جائے, فورنسک انکوائری کی جائے اور CC میں جو SPSC ہے اس میں پرماننٹ ریفارمز کیے جائے. ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک جو کرمنالوجی کا 100 نمبر کا پیپر ہے وہ آپ 2 جگہ پہ رزلٹ میں دیتے ہیں کہ ایک میں پاس ایک میں فیل. ایک جو پیپر ہے 100 نمبر کا اس میں 200 مارکس کہاں سے آئی ایسا سب دوست میرٹ کے لتار خلاف سے آیا ہوں جی تو 5 کا 15 والن جو ٹوٹل جو ہم مدد آئے اساتذہ نائن صاحب جو اسا ٹیسٹ ٹھے اندر 70 پلس مارکس کرنے کے باوجود روڈن سے بٹھا ہوں. اسا حکومت سندھ دا بین دا اللہ کو گزارش کرنا ہے مہربانی کرے اساتذہ انصاف کرو. یہ یوتھ کی طرف سے میرٹ کے لتار کے خلاف یہ احتجاج ہے. جو SPSC کرپشن ہے جو میرٹ قلعے عام ہے اس کے خلاف ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ میرٹ کو انشور کرے اور ان نوجوانوں کو اپنا حق دیں. SPSC میں اوٹیزم میں جو بچے ہیں ان کو جاب دی جاتی ہے, پیسوں میں جاب دی جاتی ہے. ایجنٹ سے جو بندہ اگر پہلے یہ فیل کر دیتا ہے ہر کسی کو, جو بندہ اگر ٹیسٹ پاس کرتا ہے ریزلٹ پاس کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ کنیکشن کیا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو CC ہے اس کا جو ممبر ہے جو اس کے ممبرس ہیں جو اس کا چیئرمین ہے اس کے خلاف کو سزا دی جائے اور SPSC کے جو بھی ایگزام ہوئے وہ کینسل کر دیے جائے. اس کے خلاف فورنسک پاک بحریہ جہاز PNS تیمور شمالی بحریہ عربہ انجن خرابی سبب فرسدگی ماہی اعلان صوبت نیگو ریسکیو آپریشن پس بحفاظت ساحل رسر کتن اعلان سوادر جنوبہ یک تدبیر سمندری پل میر نزدیک دریائے چگار